Ассалаумағалейкум достар. Hurmatly Bishkek Xabar YouTube kanalının tanışları. Biz bu çağrıştan ошол Audi A6 автоунаасына обзор кылабыз кыскача. Бул жерде сатылат. Кара түстө. Жылы 2004, объем 2, бензин. Мотору, как обычно, простой мотордон. Рестайлинг 2004 жылкы. Состояниясы жакшы. Полный электропакет. Ең башкысы краска болгон эмес, краскасы өзүнүкү. Азыр мен бүт айланын тегенесин ачып тартып барып көрсөтөм. Болгону алдыңкы терезесинде мындай трещина бар экен. Желательно өзүнүн калоосуна ылайык алмаштырып койсо болот дейт. Бирок айдаганга тиешеси жок. Краскасы өзүнүкү, баасы $4700. 0500 76 00 03 деген номерде турат. Дөңгөлөктөр ошол Титанскада, GoForum фирмасы. Артында ушул жерде бир аз ушундай тип кеткен жери бар экен. Калган жерлери жакшы дейт. Биз артына да өтүп көрөлү. Артыңкы айнек көтөргүчтөр да электрический. Ол жерде ушундай эмелери бар, кружкаларды коюп, кеңири 2 киши отуруп эс алып, суу ичип кетсе боло тургандай. Арты дагы кеңири. Азыр ключты алып биз от алдырып да көрөбүз. Ээсинин өзүнүн айтуусу боюнча бул автоунаада жасала турган жери жок дейт. Только айдаш керек экен. Азыр өзүнөн дагы толук маалымат алабыз. Отуруштары. Бул жактан болуп жылат. Отуруштары. Эми пробегти көрөлү. 296 000 километр жүргөн. Азыр саат 12-ден 51 өттү. Бүгүн 31-жыл. Коробкасы автомат, магнитофон бар. Азыр мен отуруп толугураак маалымат алайын. Бул жерде ушундай комплектациялары бар экен, бирок азыр мен толук билбей атам, кандай иштейт, эмне болот. Бул жерде магнитофон бар. Ээсинин өзүнүн айтуусу боюнча бул жердеги бардачоктор ачылып, жакшы ачылып, жабылып иштейт деп. Бул жерде дагы иштейт. Азыр ключту алып, от алдырып көрөбүз. Потолок боюнча да айтып кетейин. Таза. Булар 2004 жылкы болгондуктан булар өтө жакшы карап келген болот. Бул жактан дагы көрсөңүздөр болот. Камерадан силерге канчалык көрүнүп жатат билбейм, бирок келип көргөнүңүздөрдө дагы күбө болосуздар. Булар ключту салгандан кийин жанат болуш керек. Азыр ключту салып көрөлү. Ээсинен ключту алдык. Ошондой ключту турат азыр. Салабыз. Азыр даяр ошону. Пробегти дагы бир жолу айтпайын, 296 000 километр жүргөн. Родной дейт. Эми азыр биз бул жактан моторду көрөлү. Ал жактан ачтык. Бул жактагы ээсинин өзүнүн айтуусу боюнча мотор май жебейт, түтөбөйт дейт. Без вложения дейт. Дагы бир ушул жерде ушул моменттен пайдаланып ээсинен бир бардык суроолор боюнча мен суроо берейин, жооп берсин. Мотор коробкасын эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Мындай жумуш барбы же? Жок, эч мотор коробкада вообще жумуш жок. Вообще жумуш жок, э? Вообще жумуш жок. Коробкасындачы? Коробкасында да жумуш жок. Азыр буга фирем куйдырыш керек бир аз. Болду. Бензин куюш керек. Айдаш керек. Ток айдаш керек ооба. Кузов жактарда бүт родной краска жок, өзүнүкү родной. Лобойдо трещина бар кичине молду. Бирок родной лобой. Өзүнүн родной. Өзүнүн родной азыр. Мен силерге башында айтып кеттим, ошо алдында терезеде бир эле ошо трещина бар, кааласаңыздар желательно алмаштырып койсоңуздар болот деп айттым эле. Ошондой эле экен, мына фарасы дагы азыр күйүп турат. Бүт иштейт. Өзү күйөт фаралар.
бұл багажда көріп қояйыншы, багажды алып. Ішінде içi өте кенен екен, башқа автомобильға салыштырмалы. Бұл жақта комплектация не? Аптечка, запаска, ключ, баллон ключ, бүт бары бар ма? Бар, бұл жақта домкрат, баллон ключ бары бар. Бұл жақта запаскасы бар. Ага, запаскасы бар, аптечка, баллон ключтар, домкрат бар да? Барды бар. Бар екен. Бұл не почули ма? Аварийный стоп. Аварийный стоптағы бар екен. Мысалы, қапыстан жолда біріне соғып қалса, алып тұрып қойып, ішті қылса болады деді. Еме, басына келелі. Мынай, сомға сәптіп көрдіңіз бе? Бола тұрған қанша бересіз? Бола тұрған 370-ке берем. 370-ке? Ооба. Бола тұрғаны 370 мың сом деді. Мына машинаны көрдіңіздер. Жасала тұрған жері жоқ екен. Алдыңғы терезесінде біраз мол терезеде, терезеде трешна кеткен мына оң бұрыштан мына жерге чейін. Желательно алмаштырып қойса болады, бірақ өзінікі мына. Бұл жерде Ауdi'нің немесі тұрады. Бұл жерде де Ауdi'нің өзінің стеклосы. Бүт, родной деді. Азыр артынан açып көріп қойылым. Артынан жоқ болшы керек, негіз. Артынан бар екен мына жерде. Бүтілі артыңғы терезелердағы өзінікі, оригинал. Емен достар, азыр ошол ээсинен сурап, машинаны бір кичине айдап көрөлү деп чечтик. Мына чек неден жанып турат бұл экен? Өчүртүп алам, не экен? Компьютерға салса эле өчөт бул жо. Бул чек мына бензин неме кылат экен бул. Керки заправкадан өчүп калат. Кызыл петролиумдан. Башка заправкадан куйсаң, кайра жанып калат. Бензин дамайт экен. Бензинден ошол неме кылат экен. Ошо компьютерға салып бир өчүртүп коюш керек да жакшылап. Ошибкалар болду. Мисалы, көп учурда базарда бизде расходду точно жазбайт да. Сіз мұны айтып қоймайсыз ба? Реально өзіңіз айдап жүресіз, өзіңіз білесіз. Шар ішінде конкретно қанша болады? 9-10 болады шар ішінде. 9-10. 7-8 дегендер алар тура емес жасалады. Автомат та бұл, 2 объем. 2 объем автомат. Ооба. Трассада қанша болады сонда? Трассада 7 болады. Трассада 7 болады, а? Ооба. Мен тура эле жаздым, 7-9 деп жазбадым. 9 деп койдум, 10ға чейин барат. Ал ачык керек. Ачығын айтып сатқан негізі жақсы болады. Мына коробкасындағы бұл жақтан көріп қойлы. Жақта типтроник бар. Жаққа салғанда 6 скорош. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді, механик болып. 6 скорош бұл? 6 скорош, 6-ға чейін. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мен жана 5 деп көріп отпаймын. 6 тұрайын. 6 скорош, бұл спорт режим. Спортқа салғанда бұл кетті қатты. Біраз қатырақ кеткен, ба? Біраз қатырақ кетеді. Жақсы. Құрметті көрушілер, егер сіздерге ушул рестайлинг 2004 жылғы Audi A6 автоунаасы жаққан болса, мен дагы бір сұрап қояйын. Коробкасы іштері қандай? Коробка моторда айып жоқ вообще. Айып жоқ, Вагында ойланбай айдаса болады. Ойланбай айдаса болады. Коробканы вагында моторын көтөрүп турсун, майын. Алмаштырып турса, бул коробка өлбөйт. Шонда сіз қанша дейсіз? Қанша километр алмаштырып тұрыш керек? Мотордықында қаншада? Жақта жазусы бар, ошоға қарап тұрып алмашып. Китеби бар өзүнүн. Китебинде ошо гимн атырган болсо, ошол кишиге көрсөтөсүз. Көрсөтөм, ооба. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай сиздер үчүн кыскача обзор кылдык. Бул Audi'ни кара түстө. Номерге чалыңыздар дагы сүйлөшүп көрүңүздөр.